Rware muchemanio yo kwariria mugukana kemera ni kubwithikite kaunti ya Machakos nteresia manzoni naratongeria bakuma nteresia mbo abarete wikinya kiri musemanio yo kiriyara yithirite akerero kiri musemanio yerekete kuthomwa ni gavana wa Embu Cecily Mbarire ni batariretie kaunti chiambo ni batere kuyukirwe taleki watho no ntubo okulukana na watho bokoti bokuria kurire muguka kuria kwendwa ndene ya ntere unkuluki ni bodete rais Ruto kwithira akumira na mpwe na kuthira nkucheni kenda kuonokia kimera ke muguka na mira na bakiwa kinyabora boronde babati bakiringane na mantu ige wende bo muguka ni babatere kwithira bakire kero batebeto nombi nonto muguka ni umwe na kimera kingi ndene ya thiguru ya Kenya na mira na muguka ni yikiri watho bo Kenya kuonania ni kimera kibatire kwithira kikendwa ndene ya thiguru ya Kenya note county kinyemwe ibatire kwithira ikiruta watho bo kuriire muguka na mira kwendwa kiri county iu utukubaru arekire mubango wa siasa tuketha twikarande na mutongeri wa baraba kaindene ya mbunge ya county Meru mwende ithire na MCA wa Kiegwe Ntobo Timothy Mutwiri Kabako tukiaredia imbibyo byongo bibatire kwithira bikolelo kaitene kanende atongere bombone barare wikinya kire muchemoni yoyo kwarire kimera ke muguka na mira na bo atongere bomero are ngavana Kawira Mwangaza Senator Kaduri Murungi ne barare wikinya kire muchemoni yo ende bo wane batumete Antobo atongere ne bakuyukiri Ontobo bomira na uritobo nene kire mantu ige wot brabo kuongelo ndene account chembo abonene kenda kudira bukithangiki ya kimera gavana wa Embu na chumerie na Ontobo abeta kudiatira Ontobo atongere bomero ne napa ukari nimbi batire byongo kudira bikolelo kenda wikira urito Ontobo bodira boys kumadrika nene okulukira rais Ruto kuonokia kimera na muguka birebirike watho bwa imera ya bingi ndene ya muongo yo Kenya mbere yara tokuduranite kirinteto ciewero themwe ya make DAP utumire kuwata mbaru DP Gachagua ntugwe mwa Kenya ya bunge bamero kuwa wale nyuma ya rais Ruto atongeri aba county chambwa kure ya wiki nyamuchema no yoko warire kimera kia muguka na mira county ya Machakos ile siasa tumwe kama dina ya thoko yara yarumirite kimera kuretera gichunchike muthia kironoro mwanya nkuagaya chieriene Anko watu ni kinteto cheure de momento wa mutembi Edward moneto wa madhidhio ni Purity Richard nyuma ya bunge bamero kumera oro na kuona niene bakuwata ne bedrite nende bakiumaro kakire kuwata muni wa rais baru atongere bakya make DAP ne bomrite na kuwa bare nyuma ya munini wa rais na kuwa ne bomuwata baru ore bunge baba mero bona ne tinende kwithira bakiuta rungu rwa rais Ruto akya bam ne bedrite abunge baba akuluke musonda yo kuongela akenya woti ne bo finance bill bakiwa nanga yo kabudhiro lukuni robo batire kwithira bakiolele kithira bayo kulukia utugikare na utururi antoto cietu oro boruari Toruga batoto nyuma ya bwana Rigathi Gachagua nonto noe ukwaria manto yetu ja Mount Kenya manto yetu ja Meru na nyuma yawe nora kauga twamuthikira nonto noe munene urore othaiji ne atongeria bakia makia DAP Kenya ja Meru batongere twene mukarigite wao jendiero kiambi bagichumiria kugwata mbaru munini wa mutongirwa mbongo Rigathi Gachagua kwa kagita kakuonekene toka bari na mpathu na mutongirwa mugongo Dr. William Ruto na muthenya jwegoro abunge bambunge nene bakionene gutatira DP Gachagua kire atongeria baba DAP bariuri abunge baba Meru batie gutonyera ndwa ya Gachagua na Ruto mtoto chia president mtoto chia deputy president bagatonya kendo ayeu tengoge yao na toto abatumite kireo ndwa ya president na deputy president Rigathi Gachagua na rais wetu Samuel William Ruto eu indwa yao bo baire ibaije bo baire deputy president wetu batwe itukwete njara bwega na itukwenda kona nde toruga atongeire betu rekane ni ndwa ya president na deputy president lekabongo baisot out batwe itogwete Gachagua
mkono. Akire Muswanda jwa Kigina ni akiama barabara ombete abunge ba Meru bakethira bakijukurukia bakiuga Muswanda jo ne jo kwenyera mukari wakawithire bunene adabethirite bakimeneria bunge bakiuga mathurene bonanagia wiru bokire mukari indi baiti abunge bakethira bakibagaruka bakeja na ngerekano na Muswanda jo mwaka jo juda jwetete kuthira mweri jo bakiuga ne ukware batejo kurukia endo nyumene bethira bakibagaruka na kujukurukia batu turenda kubaigwa bepingaga finance bill eu bamegwethia ethitherua amendments itutethie nturitaga mututani muyuthi kwaika biashara takara gakwa karingwa taxi kuma iguru mwanka ndigitsa mwanka mabati gakathira konthe igana tukwira anasiasa babe tumustre ba MP tafadhali tigeni kwejana weja kiago atwira finance bill eu ukamegwethia weja ange sentiment ukauga nkamegwethia weta tigani ukauga nkamegwethia ende weta na area twetera vote kuuga no ikauga yes anoe kuntorene eje eno inyana area ange bunge bwaja komekurukia bomanye batu na yojo mashinani itobweterete tukaburinga tubugwethie kuna nde onura nkuga nde mwana DAP please atongire betu itwabuthurire igwa kiriro kya muntu jo kuthurire MP betu yaringi mbiru renge baugira bate athomete bamikurukiria bate kumenya imbi bagukurukia thai tweberi bategere bwega batireje gukurukia kintu bate kumenya imbi bokurukia ke report rando cia weru rea kwa rietwa ni Mutungi Kare atongere mwanya bareo ngavana wa Embu Cecily Mbarire Senator Mudigi na bunge ba Embu nibakinyite mucemanio ya kwarire kemera na muguka narane dia bunge John Paul Murigi kirema gushine na Mutunga kuma Meru bakinyite mucemanio yo amona bo gavana wa Meru Kabira Mwangasa na Senator Gathuri Murungi batuka ri mucemanio yo ende magavana ba nibethire nende baitumana na kinya Senator ithira itumana kiri mucemanio yo kwariria mantu igi mantu ya kemera na muguka nara atongere bakuma mboa barete wite karone kiu kire bara bethire baikinya karone kina mantu arigite kwarirune atinende atongere bantere chambwa ne babatire kuthira bakihugirwe talire ke watho no tuba kurea kwathikira koti lakinya mantu yeige kuluko ko barabo watiba kiringanithu na wende bo muguka bakiwa kemera ke muguka na mira ni mero ya binge na bite batire kuthira bikingo kwendo kiri county nore kundene ya muongo yo Kenya. That while appreciating the efforts and intervention of the president in addressing this matter and noting that some of the stakeholders, namely the coastal region leadership, failed to attend this meeting, and in view of the immense socio-economic impact of the illegal ban to the affected communities and the populace in the value chain, we respectfully request His Excellency the President to further intervene to resolve this statement. End of statement dated, stalemate, sorry. End of statement dated this day, 6th of June 2024. As issues pertaining to the ban of selling of Miraa and Muguka, let's say selling of Muguka because Muguka is Miraa. From the scientific background, they belong to the same species. Same species means like human beings. You can be black, you can be white, you are human beings. So Miraa and Muguka is the same thing. So banning of Muguka selling in Mombasa and some counties is actually wrong. It's not as per the laws of Kenya, it's against the law, and it's also against the good intentions of this country in terms of development. People are suffering because certain individuals within the coastal region have lost business. We'll say this without any fear of contradiction. They have lost business. Those who sell drugs have lost business because the people of Mombasa, people of coastal region, have discovered that it is possible to use a safer product which is called Muguka. So that substitution has lessened the demand for the drugs. Leo tumeshukuru sana na imekuwa ni siku kubwa kwa ajili ya gavana wetu and all the Miraa stakeholders from Embu, Kirinyaga and Meru. Wale ambao ni stakeholders wa Muguka na Miraa, na tunaomba yale ambayo yamezungumzwa hapa yakaweze kutekelezwa kwa sababu already Miraa imeingia kwa sheria.
na ile kitu ambacho kinatustua. Mheshimiwa Rais alikuja akaidhinisha na akasema miraa si dawa ya kulevya. Miraa imeidhinishwa kama cash crop, and then to make the matter worse, waziri ambaye ako katika serikali ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ambaye ni Aden Duale anakuja anaongea contrary na mdozi wake president vile amesema. Nyuma ya kimera kemuguka kuingo Mombasa thina cia kimera kina mirani kuoneka kumata gwatino ya county chembo ikinyili mirabini bikuthukia anabo rwaria romuguka no rutite na mbere kuwata monkia mona mira aremi bayashe morekerani yuriko kaiteneka chugwa rwari musemano ni weti yo magavana ba ntere chembo na minister uri mithika linturi ntere cha Machakos musemano yura magavana ba barete wikinya Marion Karui na thwandirite mathina era kimera kembera kilukirite ndene ya county mwanya cia ntere chembo na ndene kinya ya nthi ya Somalia. Kimera kia mira na muguka ni biethiritwe birumiri ni mathina nkutho rutererwa pwani. Mbere buru mira ni aingiruko kaita ntere cia pwani thina iji cionthe ciumanite na utongere bwa kaunti ya Mombasa nyuma ya kuongela marei ya lori kuma kiringiri 50 mwanka ngiri 80. Naitonete thina era ntoba mira barete Mombasa thai mwendie mira aretwa arerona ari ngare ya mirire ngiri 8 akathia torenge ndukene agare permit ya ngiri 20 atura mera tukona tutesa Mombasa lole kale gato na kwa mera ikale kanini kele su ngiri 8 biashara mera ni kuele buru Mombasa. Hata wewe mimi nauliza wale wenye kufanya biashara hii, nyinyi mko radhi kweli watoto wenu waharibike? Tunapata watu wanaanza kuokota makaratasi. Kukario thina cia mira ciambiriria kuimba atongeria bakindini amwe na baki siasa kaunti neube kwambiriria kinyabo kuije kontobo. Mira imetajwa kama cash crop. Kwa hivyo tunasema serikali ianze mipango ya kuweza kuiondoa miraa na muguka katika cash crops na wape mazao mbadala. Sisi tunamuunga mkono Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir kama umeongeza bei ya muguka na miraa iongezwe kulipa ushuru, lazima hiyo ushuru ilipwe because we have to put rehabilitation center. Sisi tunasikia uchungu, watoto wetu wanahangaika. You can bring for us tomatoes, viazi mnatoa viazi vitamu sana vizuri kule kwenu. Bring us food, we'll buy. But hii starehe ya mgoka, especially mimi na mgoka na upiga marufuku kabisa, there is no talk about mgoka. Amwe no atongere bapwani ni bona nitikwe amwe no taririe tumikia kurea mgoka ntereu bakimeneria Rais Ruto no tubotengera kimera kimbeta milioni 500 itethere kiriwendia na urimi wa mgoka. Na tumekubaliana kwa kauli moja kwamba vita tunavyopigana sasa ni vita vita kuhusu mgoka. Mambo ya miraa kwa sasa hatujazungumzia mambo ya miraa. Tumezungumzia kwamba hatutaki muguka ndani ya pwani, na wale ambao wanatulazimisha lazima tulete muguka hapa pwani, wacha muguka huu uliwe na watoto wao. Sisi watoto wa pwani, sisi kama wazazi wao, ndugu zao wakubwa, tumekataa mambo ya muguka. Na leo tumeleta wataalamu, tumeleta madaktari, tumeleta watu wamefanya mambo ya psychology, na tumeonyeshwa kabisa kwamba madhara ya muguka yako katika level ya juu sana, na si ya kutatiza tu mambo ya kuamsha watoto wetu wazimu na kuwafanya mazombi ama kuwafanya tu wawe tu hawajielewi. Imeonekana kitaalamu ama wamejua kwamba muguka unaua mbegu ama chembe za kiume, sperms. Madhara ya muguka saizi tumesoma zaidi ya yale tulikuwa tumeweza kuyajua. Madhara ya afya, akili na uzazi katika vijana wetu. Hatuko tayari kupoteza vizazi wetu. Vizazi vyetu vijavyo. Saizi vijana wa miaka 15, miaka 14, mpaka 25 wanapotea katika muguka. Hawataoa, hawatazaa, hawatafanya kazi, hawatafika vioni kusoma. Ni nini unatupangia Rais? Hii pesa 500 million uliekea muguka ambao ni sumu iletwe Mombasa, iletwe Kilifi, iletwe pwani nzima. Weka hii pesa kwa mnazi. Minazi yetu hii hapa inataka faida. Nimewaambia kwamba haya madawa ya kulevya hayapandwi Mombasa wala pwani. Haya mambo yanatoka sehemu mbali zaidi. Kwa nini maafisa wa usalama vizuizi vya barabarani wasizuie isiingie? Kwa nini jeshi la usalama lihakikishe kwamba katika bahari wameilinda ili jambo aliji hapa? Rais ni mtu ambaye amesoma. Dr. Ruto ni mtu ameenda shule na anajua athari ya muguka.
for him to give attention to a section of the members because of their selfish commercial interest is a total blackmail, not to the person of cost, but to the entire country. Rais ni mtu ambaye amesoma. Dr. Ruto ni mtu ameenda shule na anajua athari ya mogoka. For him to give attention to a section of the members because of their selfish commercial interest is a total blackmail, not to the person of cost, but to the entire country. Kwamba sisi kama jamii ya Pwani hatuwezi kuuziwa uoga, na vile vile hatuwezi kuuziwa muguka. Kitu yangu ni moja tu, naona ni unafiki wa hali ya juu kwamba leo viongozi wowote wa kisiasa, wawe Embu, wawe Mlima Kenya, wawe Kenya, ati leo wanalinda maslahi ya watu wao na uchumi wa watu wao kwa kuuzia wengine sumu. Huku upande mmoja wanateta na sumu ya ulevi katika jamii zao, upande mmoja wanatuletea ulevi mara 10 maradufu. Kwa hivyo sisi tumesema tutatukua njia zozote za kisheria na zile za kijamii kuhakikisha kwamba mogoka haufiki ndani ya Mombasa, haufiki katika maeneo ya Pwani. Vile vile tumwambia Linturi kwamba lazima ahakikishe kwamba mogoka haufiki Mombasa. Na nataka niambie watu wa Pwani na vijana wa Pwani, we will also form vigilante groups. Hii mogoka kama hata watu wamesema ingie, sisi tutasema haitaingia, because hata sisi if they think they have power na watu, sisi tulisikia wanatu threaten atu watakuja huku. Hata sisi tunaweza waambia hizo gari tutarudisha, na tukan either tuzirudishe kama magari ama kama jivu. Kaunti ya Lamu mogoka na miraa yonania kurumirwa nkulukini mathina nyuma ya gavana wa Lamu Issa Timami kuinga wendia bo mogoka kiri street cia tauni eu na kinya miraa yethirwe kiingwa kwina kanisa na masukuru na ati mogoka na miraa ibitebatiri kwenderwa antu banthi ya miaka 18. We shall not allow the sale of mogoka on the streets of our towns. So we are banning street sales of mogoka. Number 2, we shall not allow the sale of mogoka in any miraa in any places near places of worship and our schools. And thirdly, we shall not allow the sale of mogoka and miraa to persons who are under the age of 18 years. These are the first 3 measures that we are implementing immediately in order to curb the sale and consumption of mogoka and miraa in our county. Other measures will follow. Kukario u mubunge Opinyo Wandanyi ethirwa kijeka rendekithira mubunge wa Kilifi North Owen Baya leo ikia muswanda mbungene ukonie kwa luloko wa thobo imera nikenda miraa na muguka byumba wikiro mawatho ya Meru. We support the move by Honorable Owen Baya to seek to amend the Crops Act with a view to reviewing the legality of muguka and miraa. And we are saying this knowing fully well that a number of Kenyans, especially from Embu and Meru counties, derive their livelihood from the production and sale of miraa and mogoka. But again, there's a bigger picture. A government that is responsible must look at the objective interest of the country and its citizens when coming up with policy decisions. Do you want to sacrifice the lives of multitudes of young people in coast and northeastern regions to support the livelihoods of a few farmers in Meru and Embu counties? Whereas the farmers of miraa and muguka have got the right to derive livelihoods. Such right must be tempered with the greater good of the country as a whole. Our thinking and position is that it is not in the interest of this country. It is not in the objective interest of this country to continue to allow for the rampant consumption of
muguka with its obviously adverse effects on the lives of our young people. Nikiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Ubaya Marion bundi butukethea tukairo tukuburore kiri mubango yo siasa aranga vana bombo akana bantere cha kuzbarere wiki nyakire muchemo yo kwarire kemera kemugukana mira Manzoni county ya Machakos katone kanya kambere gakunoko etakuraya nchokerete na nteto nkuluki. It's not just a match, it's the crescendo of a season-long symphony. Now approaching the final critical moments. Go for one final time inside the final of the FA Cup final. Europa League Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Twende kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Juju, jogua timbaru ne Weru TV na Weru FM. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Auga nogoto mabati ja Kenandi ja makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja idhimi mwanya na jana maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekidhoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukera 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Meru Dairy itoko kwa togeni ntuku yetu ya kenda ya maonania ja urethi bongombe sheria ntariki 14 mweri jojo keni ne KSK Gitoro Showground shiandikithie na society ya kuwe jothome mantu ja urethi bongombe na ure wongereria garama cia urethi kurigeria mirimo gwika mathabu na kithomo ge kinande ge silage ukethro we na kanya ga kumenyana na arethi bangi athithia bandawa cia ngombe na mbeu cia ngombe bare gweta ndene na ome ya Kenya athithia bairio bia ngombe na ucemane na indie ba machine cia gukama ukamenyoro tumira urethi bwaku na kuona baita nene na umenyane na arethi bangi bara ngombe cio nangalita nyingi bagitumaira ngarama inka icio urethi ukona kanya ga kuthimwa na gutegwa mirimo mwanya ni arigitani na mandaktari ba Meru level 5 na Kanyakine level 4 ukagura ngarani cia gukama na ciumbe cia ngombe na maguri janthi mbeu cierie na ngombe na waranire na mutongeria banthe His Excellency Dr. William Ruto urani wa mugeni wa gitio ntukwete bwinthe ne bogwati ugeni. Bueno, tuweta na mbere kurumira nteto cia Weru themwe.
nyuma ya rimo ba GSS kwa mukira Moritani cukuru ne ya kilalae kwa ntukuinya rimo ba ne betri na mbere na maandamano yo bakimenere TSC ne kubanga ikena kurea kubandika na kandarasi ontwire rimo ba baro mo wakati TSC bandike bare bonde bakira bya mabianati na kupeti bare kare na manto ya GSS buru Dennis Mugendi ayana ripoti. Bariguanithania kithomo kia junior secondary na Shakaora. Untu bakuga bati tayari gusoka kairi. Bati bangi indi ni alimu ba sukuru cia junior secondary gishone kya ubunge kia Igembe South bare bandamene nyuma ya kurikia uritani bwa ntukuinya sukuru ya Kilalai primary kuria batrimene na tongeria bakithomo indi bare manwa na ndi ntumwa iria bali nayo kile thirikari ni ati bali tayari gusoka kuritana kethura bure bakwenda bakwandikwa permanent na pensionable bugakinyanithirwa na kethura tio misiri utigusoka ringi. Katukare Kilalai tuyete kuthikira bila tureri tuya turitanwe no ntubatu kwenda kwene TSC ati turende gusoka sukuru ende gukari wo batwe matako kana mantu ndo twandikithitie kana twandikithitie TSC na thirikari makuthithia mwakana ruenje utiba thirikari ambako thirekithithia mantu yonekanire kiume kithiru Jumamosi ati atika kupeti na traitors ba kai mantu yari null and void mantu yara ote agreement ya thithikiriara nibona twatu ndo ba Igembe South kana ndo ba Igembe South toku ate batu kuma itu akailelelwe nibona toku aruarea batu totoka sukuru muonkarera 46,000 of us ba confirm into permanent pensionable. Kwa hivyo TSC nemenya batu ndio soka sukuru tebeloi tunaenda soka sukuru lakini tunaenda confirmation of into permanent and pensionable terms. Tumekuwa chukilia, tumekuwa barabarani, hii ni wiki ya 4. Hakuna kitu wametufanyia. Wanatutishia kwamba turudi shuleni watatuajiri. Lakini kitu ni kuwa this is Kenya. The government cannot be trusted. Na hata twasoka abo skuru otebyo tuiwetie. Twasoka hata skuru totiandeki. We soka skuru we mwarimo kana we muthambia. We soka skuru we mwarimo kana we mwakiorangi. Batu te relationship to ona TSC. Mwankarira batu andeka ile twatwe karimo. TSC tunawangoja hata kesho mtupe barua zetu za P&P. Tutarudi wapi? Tutarudi shule. Kumakua bariuga batimakua bamaka na bare bamakite na batikwendi kungana na bogo tetera akisiao ibamenye nyanjunda sisa karioti na gwatire mushara yo meye jawe. Ndi musiali kienda primary school inonditanana bakwa na kulingana na murambo nete arimo baba GSS badese to kaitakanene anabeto bate kuthomba na labari skuru kato kuromba thirikari ikethira na kyao na anabeto yandike asia arimo bao ebandike obora bagwa bandekwe ngiri 46 bandekwe na ngiri 17 ila bakomba kutha bakere hawa ne barewa ya mwalimu I trained mwalimu kawaida no ntotori asia ali tukwiboruru rero kuthomethia mwana oku ugeto kayukia loni ugeto kendia munda ukathomethia mwana oku akaria miaka 10 atandikitwe akaria miaka 15 atandikitwe mwana uni ororo musiari okwibwa no ntuma mbele no enderia munda no enderia ng'ombe weregete mwana andikwa na nento mwana andikwa mbese njega areta akandikwa ngiri 17 ira mwethia makara omba kuthira ni ciatha omba kuthira kiona kwa hivyo turua ke thirikari ukethira bwe serious na ana betu na ara cukuru andike nyari mo babo thebo kuona bwe nyuma na baba reo bandika batu tori aciari to basapota towa arimo bugacoka cukuru endelea na maandamano mwangare kukomba kuba bukandika wa Dennis Mugendi, Weru TV. Sitasimama mwalimu akiteseka. Mushine o Maua, kaunti ya Meru. Kinya nyuma ya kuambira kwa askari bakolele barabara cha kaunti ya Tharaka Nithi ya traffic marshals akariba maraba wetu timu ya bona kile utungata na barabara kaithuki kinyankuluki akariba barua nembesa njuke ya kwenye ngena askari baba kiwa ntunjuke isimuno ni kuyukembisha na nturene utio kinyaneria bwenao Thuka na kurega gukurukika kwa barabara nyingi maturani kiari gitumi kiganu kia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwandika road marshals bara wira yao nene yari kwinjanja na nkinya kuthikathika barabara ino guntu kurakaragita agata kwendeka kuma Msambweni gutonya Kirangini kweja Mwanka gwitia Kioru gote barabara
muntu agakua netitingwa twirutagira na njara jietu tukadi tukoja maiga tukendikaga miguru mwanka muthenya we munthi tunywa twinge maturani twakariba ariuga barabara ciao itigũkũrũkĩka mĩkayo na mĩkayo ya tũri baba ĩkĩũnjũraga ntura gwa ntura nĩtwĩkujaga kũrĩ antũ barodi macho bandĩkirwe na enforcement nĩkabarutaga ngũgĩ kũũ nũndũ tũtĩbonaga na mathiko matũraĩ namo kiumia kĩthiru nĩtitwerutĩre ta tũri twadi na ngari cia ng'ombe twaja maiga tugikagira tukurekia gwikira antu bau ne basokire beja kuringa mbisa bagitumaga mitandaoni bula benjete barabara kwa gumbesa ira bareja jiro ire jiabure nondo nabo ona utengo gitwano ana tutebaize tiyo babandike nondo nabo anto nebo benja na njara jiao nondo nabo ibaraida abakona nonto ana ibakodiskuru batinya koromwa njoka nonto na njoka ibujingite njira ne ithaka tumwaye aturi baba ikire thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iguru ri antu baba baraba bateri kubenjira barabara bakiugaga amwe na kubandika gutire barabara igukurukika maturani nonto bamitarona nkinya kuthuka ndi masa bau bakwerwa batitinda na gwetu intu wenge ndiete ndabonira bakorokete bakamatete isiko nonto bena bikibiki kana bathia na nkare batiomba kuthina nkare na gwetu nonto kwena mitaro minge mono wana wende turari na mathiko tiyoga turekire nyamwera miguru maiga niyo ndiuga atiri rondi masababu muthami njoke na thiero atiri na njokia rondi masababu bake totiko benda na thiero totiko benda ajokia bo aswe bange wegwa tiomba koruta ngoge ya barabara wengwa niyo ndegwa ndorete mono imuthami njoke nonto botwandikira antu batiga tutethia na ndauga gunde motoru amago na kianjoke akilangini nao bejire bauga bakurondeka kalabati guti kalabati ngale tiunaga u ni mutolo riu ndengiromba muthami njoke na kiama giaku gia kaunti ni beja batudingatirie barabara nandi twagire njira kuthukia mantu bariuga gugatwika kuri ntugwa turi batinda kwenja barabara thirikari baba bebumagiria nyuma ya turi gucoka kuringa mbica kenda gutwika ibo bakwenjaga imbeca cietu bakabagotheri thainu ana ibebe ngatie babe cukuru na ikatokorigara baba riria mbeca inu bakiruta gwira buriko ibunkorie kinyagia muthami njoki lodi macho ni mbeca bakabaga na batikinyaga na turi ende begwa njira gutinda kuronda kwa ni community eno nilo bejaga kuma na kenda kweja kuringa misa batuma mitandaoni nitukwa una mitandao tukaigwa barabara ya kuma kale witia kaji ankali nitukomiona tukona nembenje gote barabara mbenje ni enforcement barabara ni mutweru akere wasoire kalagita ya mwenjela ngeti ya kuma kwa gutoja mwanka muji kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi akariba ntura ya miriki mutua tene bati baita la asara nyuma ya mutino ya mwanki kwethe nyumba kathomba ntereu mwanki uyu ambiriro kiro ruare no tia akariba mpione bakiromba ntubo ndi bobo ya mona thirikari kubatethere kumania na Kinyamara ki Nicholas Chabari aina ripotie. Leo imekuwa siku ya huzuni kwa watu wetu. Na kieba kia kirumirite antu ba subcounty ya Mutuate muno tauni ya Mutuate na kinya antora ya Ameriki ni mwanki uroromere otugo uthakome ichi otugo na gutigira obethitie into obya mugana wa mbecha inyingi nyumba cianduka na kinya gutigira gutege into ogetunyoretwe kumania na thina eno ya mwanki anto ikurare kinya na nduka imwe kinya mauru zero kwa uitwete tasare zaitie milioni oinya onto nyumba na into bira biethirite kuo na kinya nyumba imwe ciethirite kinya mbeca mwangi ukwinga zaidi watu cindinya ebwiji twe ngo mutwate tuterwe kwa mwangi nyoro kunywa ruongwa atwito tachikura sana ngitura mwangi yo ire nyumba gwatwika hangadara na wokiana gwatwika otebyo ngadara no mbika na mbiko ngabyuga nyumba kinyango kona byondaga byethirire tebyo ndalire kinyambi kinyango atsiguruga nambi kanambi tebyo ndalire oyi nyumba yete 14 na imbete tembe asara embia ongiri o mana mwanja burungi ntekarete ndikitala area hii ya Ameriki Shokomoko senda hii ambapo nduka kama ine imechomeka mwendo wa saa 10:30 asubuhi. Inashukiwa kwamba ni shida ya stima, waya stima
kingi ilianguka na ikasababisha moto. Mali mingi imechomeka yote mpaka pikipiki. Na pia tukawa pia na mkasa mwingine kule Mtwati sokoni mwendo wa saa 11 pia yesi kama 10 kachomeka. So leo imekuwa siku ya huzuni kwa watu wetu. Ende akaribaba ntereno chiechire bakiromba ate ibweo kaya kwithiro kwina zimamoto yiragirwo iri ntereno chegembe nothe woni bethandire hasola mbere sinto byako bethandire ni thaa 10 na monki okiambiriria inkoyoena yokiona zimamoto tutigita sare nyinge twangoromba nete okinene kenda monki utatu angabishe turetere power station ya wasimamoto lare kuromba zimamoto ye no aguo kya kwitha ti ura iringiro thimu ciaura no gatwite thiro no nyumba no isile gwatuika inyinto bya byugari kubite tuga no bikai kutukiota landu ba Mutwati barabara ya ma okaze yake babare yakinya thate era turi ya ndile ushuru bura bonga turi ya ndile bwo kya gula bwo kwa kinya mwaka bwo na bolare bukaringanirwo na bolare bwo no bo turi rembi ngari mwe atukuria mawa into bibinge bietetheka endre bwo tukoromba batu twegero twe Mutwati anji turi ya ushuru batu twengwana turi ya ushuru ni tukarinya na waziri mwaka wera duare otuko itokare no nikaite kuona mwangi okeya antu turi nyori ngire thimu wale akaribaba lingithetwe mitingo eno ya mwanki ya utugo bagukire munthi bathite nambe na kwarampe bakiromba antu bagwendi bwe babumire babatetherie tayari mwendi wego mukumenyekana atalaiboni na ebumiretie ntura aya Ameriki na gutigira atethetie antu bantere no bya kuria abyantu ya munthi na yaro ende bakiromba antu ibathi nambe na kwebumiria nontu mathina maingi rairirwa kuma ikinya solia cia kurua kuma into bionthe kinya bi kurua kinya ambi tutikumenyana tukanjiria tutarua kuma rukire no ntukarogo tene solia utene bie kuria utene bia wikira utumba kumenyana umba kwambiria ende utha itukuona muntu ene kiao omba kuwatira habari u na tuthirikana na tutumira bibo kuona loi kenda tumba kurarira nditucokia ngatho kiri mweshimiwa Laiboni na tubo turikana ari mbere piu ekuibwo riboti itugithiri nyumba interview tibithirite aibuke yake atunengera interview kuona tugua Murungu amutharime zaidi. Dr. Laiboni niwe ombo twa bitwa twana bia kuria tutirona bingi bia kuroma kuma utuko na tutena kinyanguo inya njampa ikatwerwe bionthe atwero turatirwo theri na tutikumeana ara tukarara ruari teka wende Laiboni andikiro barua kathinge thiro nkoroke ona na batu tete na bila bikinini na bio ke family itano itandatu cia affected Ameriki na nteko miaka ngoma o mwangi alathauro nchero tuko inonto othaito kiara cia Ameriki kwe ba Mutwati batona obolelia lakini koronto Laiboni atwerere tukuyitea atwerere nonto bo Ameriki baba nyeli zaidi itwete Ameriki akithwanire baba Mutwati na baraba ethiriru nyumba kama oi mwanki otuko neka nkoromba thongeria bangi bathiate njerewe Victor Laiboni mbarua beye batethia na Murungu abatharima anto iba kwenda utethio bwa mauku bwa nguo bwa nyumba cia kurara muno rware batekumienyi na bomba kurara na mwana yoyo nto yora ndaua na bangi bateya batumbere weta skuru koito kuromba tongori beto batetherie ana ba bombe kuona utethi bora bakwenda kwa thai nonto tikuria muno bena thina nyingi hivyo twaromba nonto ya imanto muntu atabangite nyambia ni athirire kuna stoko yonthe ko muntu atina nyumu kana mbere bitu aromba tu ni atongoria na te atongoria ki kinya ikundi mbali bia bitetheria ntu babomba chokia structure cio na nyosho kibiashara kenda muntu omba kureria maisha yake ora kuragirite nonto undu bomba karikira ki muntu wenthe kuma Mutwati Gembe North Betan Class Chabare Christine Makena urani mwekuru wa kurubwati ati nethiri itwari na twana tuthatu twaita rimwe na chumirite otariria mathina era ukulukira kwithiro nende umwite muciutu ciumba na atina kibarua kurera twana tu ni yuete murio yumunene kiriwe taunine ya Nkubu hariwo mukuru wawe na matukiro wagatene ari ne uremeri ile na ku murio yu ni wenka kiutieri na urite antu bowendi bubwana mubunge wa mwekuru uchumeria no mutetheria na murio yu
ujo ni Christine Makena mwekuru bagatigati kuma nkubura wethirite kitharimo na twana twatu twegita rimwe uria ugite aterigirite kwithira kitharimo na tu nerigirite kutharimo na kana kamwe na akiuga nande umite njete na kathari na kinya wati na kibaru ya kurita. Makena ariuga kurera twana tutu ria kuga turi no kuruba mwaka jumwe na mieri iri ni kwithirite kuri na umo muno kiriwe agitariria mathina maingi jaria gukurukira. Kia mbere akiuga Jacob ati guchumba na kinya aria gukara na twana twae no kaigi karo gitiaro tutakinyite mieri 9 bari na mieri 8 ndandikira mantu jama inge cha supplement cha kwa bakunda yandiraga mbesa iyo kwaji kubajanga gwa muno ntura hospitali na edrinda waja yunde ta hospitali oni ntumba wa afford kugura ninkora thina muno kukurukira kia kure kia ana kintu ja pampas ntionaga kandi je ntumba kuria kwa Makena na twana twa wari ugairiga iroteithio kuma kiria chore jada imba rugero surukiri tije imbi bakara da iwinge ndambare mwe kujukia thimunga skiro nkayatangite gasore bakwa nkabaringira thimu ngera mtu ngurira mwana eria ngurira mwana marigo turi kuria Makena ethe twana ariku agichokia ariuga na mumatukira ari ne ura mieri iri na kinya korwetire njira iri kwatiuga baba wao unile ndamudire ndina mimba ndina ugintu mieri iri ntizi na etere tora kungangana na bondi oninko Nkuruki Makena na ithurite twana twawe turi tunini kwire atetheretwe ni mubunge wa mwekuru wa Jameru Elizabeth Kairemia utethio buria kwabwetere na mbere kwa mieri iri aki nethira kirita njara yawe utethio kiriwe arena nde akumuromba kairi kumuraithiria akimuria mathina no kaja mwingirite Nkuruki tedio ba mieri iri nakumira mieri iri mbenderete gwetera mama Safia ja kuona na akimbirora tukendelea kuthithia na mbere indacokire ndirandimitwa cibitari ndikwandimitwa cibitari ndauma nintijura gwakarira ntu ndaringirwe thimu nderwa tedio nande bugukinya mwiso kwina na bangi bena abatiganye tripleti bakwenda utedio muthie rombara Makena kiri antu bawendi wega na kinya tongeria bagi siasa tore wingi umba kuigwe no tedio baguntetheria kurera twana tu atumiria jantetherie na Murungu akamurathima na nkauga iboega kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripot rando cia weru rea kwa rietwa ni Mutungi Kare. Linet Makena urotwira wati utaende kuruna ya Misiri na kunyamaro ni mwandiki wawe na kinyete Kenya nyuma ya mubunge wa Bure mwambirindikiri na musiasa Timothy Kithenji kumuonokia kere Timothy narombete ministry ya Mount Yome ya Kenya wika mitaratara yokaria Kenya baraba kumaruka thigurune na wita kurita ngwi thigurune inge nyuma ya Linet Makena kuambira muji wa Cairo ndi ya Egypt ino ni nyuma ya gutukira mathina maingi ndi ya mturia mwandikite kuruta ngugi ya nyomba Makena liwe na gikeno kinene nyuma ya gutetherua na kumba kwithira gicokera muji muthenya wa umde Makena gicoka kiria nkatho atongoria bantere ino amwe nogu aliga murigo munene no mukono lilite metho ilio kana kae kala kuga mathina mama etukirite muji wa Cairo ni makaletelete muri mwandamu Kenya ilinipeleka Cairo ni kazi ya nyumba of which it was not an easy journey kufanya kazi ya nyumba cause kuna changamoto. Sometimes unaweza fanya kazi unaweza lala saa 9 saa 8 it depends on the madam plus sometimes unaweza pata madam akupatia chakula ama unaweza patia madam anakutengea vitu zako pengine unaweza kula mchele kavu ama madam atakutreat yani si wote wazuri. At the first niliambiwa akona koza kuli vizuri anapungukiwa na damu na she has anemia. Anemia yanafaa kufanywa ni operation ya kitovu. So that's my challenge kwa Cairo because I was not able to save anything because ya mtoi because mimi ndio mama mimi ndio baba ya mtoto. Mheshimiwa Rendekere, asante sana kwa msaada wako.
and Timothy Kethenji. Thank you very much, and Manu, and everyone that has helped me, and everybody in the media and everyone. Thank you so much. Gikeno kingi kia mwana gusokera muji gikeno kia Anto Banja balabala likeni kia Jomo Kenyatta kwa mukira makena amono guni bauliti thirikari kuthondeka mawatho makulungamira antu baria bakuthikuruta ngugi ndi janja nao kagita gaka bakiulegia na balaba kuthinde janja guselia wera kuthithio sonkoni kilendeithia bakuthi ankuguibwa gakimwene nya murungu baba mwana wetu atukinyerie theria amona kana kawe uria ndengienda kuga mono kindu kije na ndi mono baraba kwenda wita nthiguru cia ome kankwenda kubera bagita nthiguru cia ome bamenye bambe baurauragia antu baria bakura kana baria bawita ita urabetite nthiguru ikari nontu ta nthiguru iwe Misiri nontu itawa Misiri nthiguru yo kombo mwana wetu naratesekirete no mono uria mpomba kuga kithirikari yetu ibategaire mono ana betu banthiguru yetu ria bawita nthiguru cia ome bakamba kumenya uria betite kana uria bokarakara no nontu ibawita batesekera no itwige twikinya baba ingi bagitaniro bakwite ibawita bateseka Bisia Mubungu wa Bore mugambire ndikere amuno mutongere Timothy Kethenji barabara tethiriti makena gusokera nja nabo bakinyegire mugambo wa thirikari kuthondeka watho bakurungamira Kenya baraba kuthikuruta ngugi ndi janja ngucokeria antu betu mono antu betu baruiro rera nkatho nyingi sana nontu antu bagi bara supportire mwana wao barungamana we na bauga mwana uyu nyeketho tutimuciere imwana wetu okumaruiri na baringara mndoka ira rukire kona muntu onthe itotongera mbure mantu jajenere atua iku mwana wakauma ntukwiriku tutikwenda something like this happen again ibatege antu ba beta diaspora ibokara bwega imaicha jari kubokara nao nontu kwena ngugi nyingi nao cia kurita na itukwenda ana betu beta gwita ngugi lakini tutikwenda beta nao beja bati moyo na bangi beja ba bionje na bangi beja batesekete mono so itukuria sheria iwitegero na strengthen kuma muji munene Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya ono to kinya mutheyo anteto cheure the mugucokira nkatha na tubuko do watanirite na unto watanira kiri mubango yu arwa siasa nyuma ndaeka ite kuraya